bethro bakiwa ati a whooping 9.4 million nitumikite kire kura mburi kire kura ng'ombe 47 ira chithiritu ikiayanwa dene account yonde yani mantu ketho tukiariria ntukwena arua kumanya ne tumikyo MCAs bakwithira bakiriana na ng'ombe kwithira mantu yani mantu ya siasa. Is it about kohinya mumero kinyabo kana what is it? Lakini mbere tukinya utwaraniria na chairman wa kamiti ya urimi ndene ya bunge ya county ya Meru kankurikania ati NCBA kwa kaita ka miaka 60 ni bethire itwe na mukenya ni bethire itwe bakiona mukenya ayekura kiuchumi na kibiashara kwa kaita ka konde ni bethire itwe bakihakikisha ati ni ba kuimprove kenda wakikisha ati ni ba witanira na we na ba ukurie kinyankuruki na ndipo ntubo kwira ati NCBA bank ni ya mtu wende redro ni mtu kinyozi, irwethirwa ni mwari wa salon, irwethirwa ni mama mboga, irwethirwa ni mtu bikibiki, kama ni biashara mkubwa, irwethirwa ni entrepreneur, anybody mtu wende ali na kanya kiri banki ya NCBA na kinya uwe bari na mantu yera pakwenda kwithirwa wakisha ati uwe no kwithirwa ukiukira kinyabo kinya uwe kiri yo bombere bururu. Kuna mtu anajiulizaga woni ni atamumba kwithirwa ndina nyumba kwa sina ploti sina pesa. Guess what? Wena NCBA kethwa yutetheria na 105% wakikisha ati wewe na nyumba kwa kwethwa tena plot unaenda unawaambia sasa mimi nataka mnijengee nyumba lakini sina plot pia bao kurira ploti na bao okere nyumba alafu wewe utalipa pole pole hii pesa ukethwa kile ya mpala mwankapu dhirani na boso wewe uko kwako unalipia tu kidogo antu kwethwa rent ni okorea very convenient na muthikirio kya kwithirwa no kuria in affordable way ya kwithirwa wina nyumba thwaniria bank ya NCBA nonto NCBA ni bokwa loan kana loan ya mwako ira yotetheria kwithirwa yoka nyumba kubai kwa 10.5 million cha woka nyumba na wire na a fixed rate ya 9.5%. Hii ni mauri ya ndiburu wire umba kuona thokone ya mortgage onto yeye na nkuruki ukiagwetha wina kabiashara yaku na nukuibu ya kakakuwa ongea na NCBA watakusort kuma 300 million kuma 300,000 mwaka 6 million paketho baekwa mbeche cha ukiri biashara yaku na ibu ntuba kwenda twende twitania tuitambere na banki ya NCBA twende mbele na NCBA da ijiri kirokita ndaike 15 ndani ya mbango wa Chanchabuka. Good morning Antoba TV. It's Friday 1. Siwacha nisome hii Romans 8:28 tukianza. I was just mheshimiwa akiamberia anajua mama. Are mama abujuani. Mama rapostera uga ile hiyo mambo ya ng'ombe no ntujo to kwariria na aru na MCAs para kurukire kuregana na mubango. Jojo araugire Romans 8:28. Amen. Sorry for the needy families, God your true defender liveth. Kaldo amberia umheshimiwa. Kule antu barere girite kwithira bakawa ng'ombe financial year 2024-2025 though tutukumenya ng'ombe hii ya na wate ni mutarata yo ya na wala lakini of course kwina mtu woke hawa ng'ombe mtu huyo bomwata a source of revenue na kuithirwa ati uwe ni urejire na rwari ruro kwithirwa kuwa tumalize hii mambo ya kupeana ng'ombe. Karibu Mike. Asante sana Martin na mbere kabisa betekeria nkevye Antoba KIANJAI na Meru County on the kijumla na ringi na leo mpekanya mbumbe kuira family ya Pastor Reverend Mutembei pole chiakwa nontobotigo ni mami wo uraburukite ntuko yeruare na ndombe Antoba KIANJAI bonde tukinye kurukia mwendwa wetu. Asante. Manto ya ng'ombe mweshi. Umeiwo wakamata kingenyo ki. Ndinga kamata na nembetekeretio kamata murio yu. Nontu rirato bwithakia public participation. Anto baba inge muno barirakia manto ya kithomo. Manto ya okonia anabo parabatina ngui. Manto ya kwithira chibitari itena ndawa. Iba kwenda arimu bandiko ba ECD iba kwenda nurses iba kwenda madagitari na mantu yo yonde ya kaya taila kwa government ira twinio na nende to ile kire mantu ya agriculture ya kwa ya na ng'ombe
ng'ombe mwe ina financial year twatumira ngiri maana ya ile kana milioni 5 wodi ekwa mtura ombete kwithira aitethuka ing'ombe u i muntu umwe na muntu u aumete ge family ekwa lakini ntaigwa family ekwa ekiua kwire kwenda ng'ombe family ekwa ira nene i family ya wodi ya KIANJAI kiraba kuromba ikwithira baina kinya thoko enjia nontu thoko ya KIANJAI irayenda irwa ng'ambe mburi ng'ondu na into bingi bira twithara turithitie michie uti thoko ereo thoko era antu bachabula roi bakethera baikinyanga ntaka bakethera bakiariro imu muntu akeakuya na twinto twawe na kwenda kuthaika kana na kwenda wika somewhere kana bioro kinya bira biriara iotebio oni nkariara munorera CEC Chief Officer Office of the Governor Department ya Agriculture bairomba 3.8 million chia waka mathoko ya ng'ombe ndene ya Nyambene region 3.8 million itiana Nyambene only okay 3.8 million chia waka thoko kai wa ngiri mana 5 imwe ndithwania kinyate mana ya 5 mbui mana ya ile no ntuiba wetete bakaua thoko ya KIANJAI thoko engudune KIANJAI alone cannot even 3.8 theana kinya milioni 5 iteana na woni nkumenya antu bako ba KIANJAI batwire na thina ya thoko eu na thoko eu ire under livestock na livestock ire ke department ya agriculture kou i department inera uninde na inkwelewa thina chia antu bakwa na kinya barabangi ba region ire Nyambene na kinya kwe bangi bawitia thoko orutere ororo imenti kou itukona kigina kiraba kuromba kiteana ikia weto chethera mwana inchi tu muone kwengwe kuriteka sarakasi woka thoko ng'ombe na woka thoko ndithie I think it will not cost much nontu watiwekira tu ile chain arito hizo sinizo ndaromba tubwethie benchmarking tuite isiolo tuone thoko eng'ombe ikariatia ni thaira ina ka place ka kuingira tomulio toku kethera iwe Martin ukeyamburi ciaku ithano uwekira kari yau ukainga muteja akeya akeyachiurira araura nawe no karinthe antu kwena kinya ka shed utekwarirwa kwena washroom kwaura utekurirwa nukuona no utochabula kinya ruwe utinta kine uwe mwana biashara ukweshimika. So do they like give you a plan ya buraba atumira 3.8 million woka thoko kaba kwenda woka thoko yana bombere bombere ira baririti thoko KIANJAI ngondone Karama Kangeta bachoka baua na Igembe region. So he meant it does not need markets. Okay, turekane na ime. No, seriously. Katu arite 3.8 million woka thoko itano. How? It is next to impossibility. Kutumbeka kinya kugea gwethera innovation bakubwithia kiri existing market. Oni ndire assess ya kinkaua thoko KIANJAI ira nkomenya bora kukarakari 3.8 million iteana na antu ba KIANJAI barabethera ba thoko ne ng'ambe most of the time ibare ya kuri ogoti no ntubo kwithira bati thoko ne ekwelieka bairwine mara kwaura nukona yare kurari na mafuriko na kinya munene atahita kurwa mathoko ne uona thina imbi kana ba auria bahabwe thina chienu imbi beire baturirwa maram lori emwe bendeleo kinyanga ntakera yari ku bare yare ya ogoti mbua mweri yomwe bare karingi so as a county we are losing revenue ogoti ibukura nonto mwana inchi kinya na kwa ilia kona akichiawe itekuthiatirwa. Okay. Mheshimiwa biratire yoro ni buratikaniririe ya assembly bwati ng'ombe itaya no ringi. No ng'ombe muburuwera ora wana 200,000 kana ni ata 9.3 kinya 9.4 million. Ng'ombe mwene ya ngiri igana igakirwa tiko magethera in Canada kana ikiuo neona ngiri yana so beyond ngiri yana and the cost
ingrimana ili Pakao. This is according Pakao. to who? According to documentation ira tureteri kuma kiri ofisi ya governor na rira kinya governor akurira muno nontu bwa kwithira ng'ombe ikwiro iteyanwa abwiri kurira muno rira kimenya ana ba Meru mwanka thai batenenkeri mbasari kithomo ikio number 1 reka ng'ombe mwe okay akutala maskini kana ntu barabati wichiomba Meru county ibaba ingi muno turari na circuit ya thau twethira twina ekuru baraba batina akuru kana ekuru ntiwa barari nkoloki ya ngiri na maana ya 5 barabara bareti ni excellency mwekuru wa deputy president na baomba koana na kagina kanini okay ya ku identify antu ya bau ukethera ibo kunenkera kigina kia Meru bagana na bagana na utaratibu bura turonere ekuru bau bakinenkerwa tuilio na bana bawiretwa na baisa sawa na bai encourage na bariretwa bakamenya kinyabo ibakumata ndene ya county yetu kana country yetu So mbeche uche ng'ombe chuburekirie ki mantu ya thoko kana ina burekirie to woni ndo amirete department ya agriculture nonto inimbwiri kwethera kithetera department ya agriculture yongelwa mbecha lakini nende inkuwa mbecha ire chikwe thokone kana kinya ichikwe kiri basari chiongele basari kana chikwe ki TVET vocational training centers chietu chiombe kuequip anabetu na skills talent rira president aguchwa ngui nthi ciaome Saudi Arabia, Qatar, Dubai, Malaysia na kungi twithire twina plumbers bombe kia witano twithire twina electricians bombe kia witano na masonry baraba kubwithia mantu ya miako na antu bakenja bakaulo woni ki budget ya 2024-2025 imbuete ngatenga milioni 10 chia kuomba kuyukiria anaba kuma KIANJAI passport kana kauku karaka utumira rira muntu akenda usafiri wetu chwangwe nthe chiaome yo maendeleo yaratu kwenda nkulukia ngirima na ile milioni ile kuthuka ngo na nto bakathelanira into bite na mutaratara Governor the other day rira bwambirie kuwa mantu ya kwebelia ng'ombe kiri budget ya 2024-25 Governor na aromera amwara watri MCAs bunge ya county ya Meru ne kilokiri munya ndewa ite kuona mwanka thai ne kilokiri kiraitu mainyo yate kuona mwanka thai actually nyota bloggers ni ubakuria but then baba thai ni bukureana na ng'ombe ekweta ku impact utoro bwa muntu why matini wa eleti assembly ya thai ne antu baanake na antu baina future na antu bakwailia kuraya kukia gwithira go no makosa ya bwithikire na aranyuma ende tubwithi yangi ntira hui makosa lakini kankuria gikiuria yake ya gwithira imantu ya tabu ya kana ya takonakia maisha ya Mumeru ende tuchokere oringi nontu noe kwinongi no twira tubwithio na batu itwailite tukona twe ture eshimiwa ba county assembly of Meru nthe toite gubua na nende kankwenda wetera wona maendeleo yara ya kethira ya proposito ni eshimiwa na wananchi nontu kwa manto ya mwananchi ombekia kwethira ate kumenya manto yara mwananchi ambirite yo akwenda ya bwethua iyo ngekira ke budget ya 2024-2025 onarieto kenda mwananchi no eta akimaka au atire kena ibai to mwire itu kwenda kana kwiko karaumire kwiko turonere nontu thai kinya budget utumebwethia oni ngeta kioski nena ara wetu ngeka ero kioski kalinge lau mwananchi akona imbia utarajia mwaka yu ngaikia thoko nenara nkalinge lau nkamba kiratasi kiu akona thoko ita wako na milioni 1 kana milioni 5 kana milioni 10 aeta irangavana etate ya kuimplement untubura nontunwe na mbecha MCA atina mbecha ngwewe ikubanga mathabu na kwariria on behalf of mwananchi na ngenda kuwa ngwataniro ranto baromba tu thira tu inio
uge akuona mpaka ne kindu bieche thaira nyumba uyo menya mantu yangaratani ende usiano bora tuenda buona executive it is the best no kona msaada yeworo turakulukirie twinthe kinya baraba supporters ba mama ba wa gavana ni mama ajumbe barabara yara batirari na thina baraure ndeto une kuluke ite kabati ngambe toa hapo. So ndio mheshimiwa, you know, position yeku ya chairman wa agriculture, you know, mtu no amikweti na CEC wa agriculture, right? So right now you are omerete mantu yori mindene account ya Meru, you know, dirikari ni kwaya na subsidized fertilizer. So mbechiri kanenga dwasi agriculture ieta na kwethru iteta kurira antu ng'ombe na mburi na nguku na ichui. Tuina mantu ya maingi mno ya kubwithia even live animals kintu kitina mutaratara kintu kitina policy nontu twayanite mbecha twirigirite kwithira twina policy na policy. Let me get this right, mheshimiwa. Yes. Is it thinu ni ng'ombe kana ni policy? Thina yetu ni policy, twambiriria ni policy mutaratara mantu ya tabangi buraya bwirite kwithira yagita kisheria na mantu yonthe yokonia mbecha cia muturo uritite ogoti ya bwiri kwithira imantu thiathiite kisheria kwina policy kwina mutaratara yokweleka. Does that mean governor inyaki flagship chia watu mbaku ku identify some amount na kana ng'ombe? Nonga bwethia okolea chiakie tembeje chethirikari itumika bright bati wetate. Actually she said ke press now that you've got okolea mati na wire atire. I watched it awire kinyabo amuitira ng'ombe chethirikari akiendelea kuthiuruka na karakawe kamwe bena muregowe. You see kambwe unambira Mumeru tuetegeruo kimanua mantu ya kureta sympathy kiriro kuonania kio na ikio kiorongo na kangambe kamwe kachengu kethira muntu kwa akuomba kubwithia ndeto ina na njira ya uma kio kiraina kio ntiwo ira turare achio KIANJAI saketi ya thau akia akantiwa yuchi onthe ong'ombe chieto kama kana kurithia no tu kangonda guatiri baraba eno batu baraba kwenda ng'ombe ni antu baba ingi sana lakini ri utachoa kikundi wake yake ntukira kiombikio bakonia maisha ene yona kya ukiria community family mwende ngwigwa most nukomenya rira twari na committee tukari twe committee ya agriculture na tweta CEC na tweta chief officer aratumbere kwethira kinya twina vuta ni kuvute kiuria tuuriria atiri tubwititie document cio twira beneficiaries kana baraba nenkerwe ng'ombe ibau marieto yo na araba umite na namba cio cia thimu no ngwiye kwa woni ni oversight imbwiri kumenya imantu yaiko ya ukarika ndene ya ward yekwa nkathiata nkamenya mati nigichunge nerwe ng'ambe mbeche cia thirikari cio tumika boya ng'ambe ni akuire kana ni aremerwe nenderie menya bimenyera kintu kirote bwiri kwithira kiendia ikibwiri kwithira kiutethia maisha ene na kiatethia kinya muturi lakini kankona guo utintuko ya kinya mbecha cia thirikari igairwa o muntu igairwa community ichiukiria lakini te muntu umwe i community ebwiri kwithira ni ko benefit na community has a whole ikethira ne wikwa kwina impact kwi botu utetheka to kimanwa tukuringa siasa cia kuthiulunkia kang'ombe kamwe wodi imwe kakainirwa kakethira ng'ombe wi kuretetwe na mauta ya ngiri over 20 ngiri over 20 u ni bwiri kwithira yeta department yengi. So mheshimiwa ibo aerwe details cia antu baba ng'ombe na nachiori maybe nachiori especially nachiori where contract ya kura ng'ombe iji you know Mumeru enda kumenya atiri ng'ombe iji chiori na you know ndira tori Malaysia iji tukwenda kumenya ina chiori
yeah iji tukumenya kwenda tukwenda kumenya chorirwe na mbeti ya nao ng'ombe mwe, you know, we want to know details na ni bao boba ng'ombe iji because kinya oni kinya kando kwithirwa ndi journalist ya mukari wa Meru ndi na right ya kwithirwa nkimenya atiri ng'ombe ya nirwe ntukuna ya nirwe ntura na mtumania na ya uretwe mbeche cia no kuma ke Karimi au nio manto yaringira ruthingo tui komiti ne tukiuria anto ba governor biuria ba turio baitia contact kenda twita guchunkuna na kuthiatira manto yara chief officer atwirire o protect mwananchi atimenya kwa yana namba we thimu atimenya kwa identify wa erwa not even James no what do you mean atimako yana namba we thimu muntu werwe ng'ombe atibwiri gwithira kimenyeka i public but it's out there in front of the cameras bawire details no kumenya kwena tofauti kwa yana in camera na kwena tofauti nende yonekera contact kana namba thimu Martin gichunge fair enough so bawire battery release details sawa Martin fair enough kinyakire oversight but tunankera it is unanswered the story chia kwaria ateka tukwaria etukiringa siasa okay so batwe every sitting twena chief officer na CEC kana waziri wa agriculture kana kinya ikao bira bingi assembly by the conduct as committees itwethera twena kanyamuka ku record nthe tuire cionthe iwetate ikwarua so it is in record burawire sorry bukienda kuthiata bumenya kwithira ng'ombe ni aya ni kana ite aya ni ri how do you follow up awende ne otokinyere mwicho na those are some because you need to say no tipo bati kumenya atiri ng'ombe kama ne aya nirwe kenda kinyabweta bona kwithira ng'ombe uyikuo kana etikuo no ng'ombe amba kwithira ne aya nirwe na yaumira ringi murango ya nyuma not even that mheshimiwa katuwe Martin tukuitharie turechongia tukwenda kumenya ng'ombe ina iguri you see contractor fulani yake akathithia barabara ya Kirogine gwita Kirimene nekaira kibao na barabara weke jokara anything I think kuna hiyo there's some certain amount maintenance so I'll come back to Karimi mwira Karimi wao thondekere barabara fulani kuna pothole mahali within span so you want to go nkenda guchoka na ng'ombe wigori oni Karimi nyankwerere atire mbamberie na kuwa ng'ombe mwendererwe aya niroki family yakwa muchi bumeta muchi omnene mno muchi othambau muntu urerwe ng'ombe u omuchi othambau ntimenya kambika kwa na yaga Karimi uguthoma mantu yara yari kiri committee kana yara yari kinya yakireta monki muno chiurie biu no bio torakia atiri kethira inara thangatha utimenya kunenkanira ng'ambero kanenkanira thangatha onenkera muchui wa thwana mheshimiwa muchui athwana nara Rwanda ng'ombe area itimenya okarano no ngo amnenkera ng'ombe kongoni ma only the same case lower part of Kianjai utimenya onenkera ng'ombe area nara Rwanda rori mumoi mairi thatu no ngo anenkera kongoni lakini nende antu baba enenkanira ng'ombe type emwe chionde everywhere ing'ombe type mbi na unio kuona kwina okimanua kwina mantu ate kweleka nonto kwi ng'ombe ite fit a certain climate ite menyokara now of course nende twabauria atiri bwina report kinya ya ndaitari kana ibobwethetie feasibility study kumenya ng'ombe ekabwira inge kabwira kana chionde tubowire ng'ombe echiringi ngiana chionde buringire na itogomenya ng'ombe inaire na arantumburi go ire thitwe ka section chionde ko kinya no ntumburi ko no ite kubwira no tono gona imwe inchengu mongo inge nyite na riere lakini rero ichiambi ichiokamwa so mheshimiwa leo ri atire mbeche ichi ng'ombe chi allocate ng'ombe buri siri allocate na onentare geria mbeche chia committee ya agriculture na non kuthetera kinya chiethera chingi tofauti ya umbere na thai kaikethira ikiri kana mbeche specifically inachietete na twilete demand chia mwananchi imantu yari ku mwananchi uwe yo akwenda kuge akwethira kwi barabenda ng'ambe
na bombu atomba kwa balo ketira mbeche yu na story ingi lakini ni nontu imbethirite nkia ile report ira utino ndahikiru ni antu benda kuringe tuma kyo theri bamwe bakai barabara ki public participation ute antu baitiambi ng'ombe one meanda tomba kwethira nkiwa a political death kugea kwethira kure antu bakenjai benda ng'ambe na ndabata nkiwa history ingi lakini utebo nakugea kwethira nabo ukaomba kwa antu barabonthe beno batu ibonthe omwe ukinyile antu no mana ya 5 kenjai ward nontu baiku na inkuluki ari itoba jobete ate obanenkere nontu wina section yeku private enterprise ya okolea nenkera antu bau nontu eno endete otethia. Let me ask this mheshimiwa, kienda twithirwa twina better statistics cha kudeal na mantu yari ni mbeti ya nasi allocatory ng'ombe jikana live animals burabwa chitete proposed 50 million 2024 2025. So far mwankatha hii tutumirite 9.4 million. 9.4 financial year kuthira. It is for this financial year. 50 million cha financial year. Yete. 2024 2025. Only proposed. On your proposed. At 2023 ikwari na 17 million. 17 million. Yes. So 17 million yu tutiumbite kuelezwa bore tumikire na ringi tukwero ikwari na mbeche cia ng'ombe mwaka yo 2022 2023 no tembecha cia allocated yani rokuwa kwina mbecha umbikio tumira cia previous year iti andagwete supplementary budget kwikithoiri kana kwi mantu kimania nontu ndenda mumiro amenyao ya thai twitete kuthiria mwaka ya 2023 2024 financial year kwi mbecha cia Meru county cia choka treasury netea governor narete kureta kintu kitawa supplementary budget to align mantu yara ya kuendeka thai kenda mbecha chiumba witate mbecha chiumba utumika for example tatu witete mburene owe wodira umete karimi wodira umete okiakwailia barabara ira ire mithai ni MTF ibarabara kidogo lakini itware na 734 million chio tumika ni MTF which means now mbere ya June mbeche hii ni bwiri kwethira yetate chitumika lakini chere otumika chietate chiachoka treasury yet ni 530 roughly ni chichane kanero kiri MTF the 200 chiko 200 chiare cheko oh chiche wikira lami flagship cha wikira lami na mantu ya yau utila miturona na lakini no tweterete mbi mbwa lami yeweke ya kukiura within 3 months yitierewa na ikyo gitumi oikwa batu tukiwate uti muntu ariana na MTF okay ya wite MTF arere Meru ukaile equipment chio iteana kire financial year iteana kwa distributed kire every ward na iritangwira itete ata ibati now nenkera mu Meru ngui contractor mwana kadrasi mu Meru obanenkera omuntu kana antu 10 ward imwe omwana kandarasi akamenya inaita kuritangirenda aomba weto mira Nairobi aomba weto mira Kakamega aomba weta kwera Isiolo kire grade ira na dosa ira ikethira chiani kuritangwe within the period era thirikari kinyawe ikumenya kire mwaka yo tu na mieri 6 kana mieri 3 etiere mu Meru aritirongwe nontu batu tukethira twina asara guchokeria thirikari ira nene mbecha na tukona ne kabwesawa yoro turari na mheshimiwa Raimu ao na atwira it is a fallacy kuate contractor mu Meru no karimanjira cia Meru because contractor ya advertised mheshimiwa kinya mtu Kisumu no awin contract ya kubwithia barabara Meru so it is just the same kwethirwa becha cia county kethiri kunengerwa MTF kana contractor because you do not know contractor akethira umete na eke kwethira competitive bidding yes of course kinya mtu Kisumu kinya mtu Mombasa akona mbi but bottom line
mwana kandarasi na baraba ingi baraba ethera ba participate ke kandarasi te antu bakuma ome no tukethera kona contract na chiringi million ile million 3 na kinya contract imwe mostly cia local contractors 500 ni antu bantura bethera bayitate kinya youth ira chiongo at empowerment no kwenda ku empower antu be empower na kandarasi oninda tengete chiringi 1 million ki ward fund ndiraua kintu kiran kwenda kibwithwa ni department ya youth sports and gender ni ana bako ba KIANJAI youth babwitherwe mentorship program baraba inchobine barirwe ne kenda bauma nchobine baraba tikuelewa manto ya guchagura career bethira bakibwithirwa career guidance and counseling so twithire twina a professional counselor kana antu bara bombekia kuithira bakiaria as motivators bakurita antu kiundune mwana amenya woni ntibati kuithira nkithone manto ya kandarasi yake oni ntibati kuithira nkithone manto ya bangi oni ntibati kuithira nkithone manto ya kuria mira I have a destiny nke ya kuithira ndina muntu wa unguide no mbonia mwelekela ndenderikwa bandingira thimu bambira mbecha yu iba kwenda tuchikia kire kura into binge into bitekweleka na woni identify te amona antu bako tukamenya thinerereo kwina na batenambi batena njira baikiundrune baremi kumenya next course of action in their life Mheshimiwa Diriri atiri now tutena supplementary budget na tukumite in a few days tukumite kile kote mwisho ya mwaka ya 2023 2024 kile mbechi cha ngombe watu ya 17 million so na ni tumekita 9.4 million so this 7.6 million iji yetana bambere tubate kumenya the whole process yari illegal kwambiriria kiambiriria yari process itathiatite sheria so itwaretie na chairman wa park ambiririe kinya guchonkona mutumire yo mbecha i chairman ura wa park na committee yawe ibabati kwithira bakiambiriria kana commence investigation guchonkona mbecha ichi atumikire atia na kinya itiere bari intend guchitumira atia nontu babwiri kureta supplementary budget mbecha yu tuachikia kire voting na rira nkuwa kinya mbecha itu kurita cha 2024 2025 cha ngombe tuteuchita chi remain okay department ya agriculture lakini no twake nchuku ya irajia ba Felicity Birebe irajia warehouse and receipt system together rira muntu au ketha intobiawe na kuona wika na intobira bikaria mwankarira mbecha ya itia thokone rira hikuire no batu akithra ire ombekia kwendia intobiawe orira kwenda nonto arimi baba ingi na kenda wona nto baraba te wichiomba ibaba ingi kwe mtu tenchuku kwe mtu te store njaya wewe aketha intobiawe mndene au ketha intobia eka ile eka ithatu eka ithano thenera nene neara aumbekia kama ketha yawe na nende au nioneo tukwenda devolution kukiumbika twambiriria waka store kana warehouse or ward kato terete committee ya budget barikia manto yo ya kuchonkona na bethera bakirita mbecha na arachiethara chietumika na manto ya teokonia maisha ya Mumeru. Okay. Now, Mheshimiwa, the other day ndakuonere barabara ene ya Mbaru nara na ndona bu barabara ujenji as much as Anthony bawirere tukwithira bakenjira barabara but then ni bare na concern ya atiri mbura netete kura na nyumba iji bochioki yao barabara ayenji it is a disaster, a big disaster in waiting situation na wekari I saw you there. What happens kire antubara burako akara rera mbura yombekia kura mbura nje antubara God forbid bamba kuthikilo ikirema na masabu yaraba atutoringite no tuoni mbecha cha kubwethia barabara ira kanda tethetwe ni
committee ya agriculture kenda kwithira kwina mbeca cia kubwithia barabara ya Mbarua nonto bira bailakia aremi baraba umete Mbarua. There is a very big farms or small farms rather baraba kubwethia urimi bunene sana bo mechiri na into bingi araura so kinya baraba ya ira into kuma ke farm ire ara ne anto bakuma Nairobi na ne anto ba uraira anto bara mechiri yo na mbecha kiwango kikiega so mbecha ira totengere tiare tia kodos ko grade wekira maram na wata ruthingo rokoriria kirema kitakunikile antu kana kitatauke ekiuneka kitwika kithira antu kibeta atia kiba momokera kibathika which MTF does not do batebuthakia yau baibwethia tuko dose yake na ko grade yake kinyamara mbaterekera baitite ni na mbecha ichi onde chianekanirwo kire MTF mushima what happens kire families hii because I am sure anto bara anto abari bena ubwabu nene especially bona news Nairobi buranto bokondo rwimbura enkoenda abari kinyela ofisi ya governor anto bago bakeya kuya kwethira bakono batu bokuthikirwa ikirimakira na imanto twareretie nkethira woni ngeta court kumusio wow nonto utumba kwithira ukiona danger na wona tini yite na wetera itatia ikarika nonto ya karika anto baraiba kiro ruthingo kirima kiriiro itatia wituka na ukethira atio kaba kinya kethira atari mire njireu karaureka so mheshimiwa tukithire no tungwa na thacia tukwenda kidogo ndio kwenda twetete kidogo kiri mantu ya agriculture na KIANJAI mheshimiwa basari itiranekirwo mo itanekanirwo mo katha ina cukuru ndiko igwa kwambiria na Arua what happens kiri anaba batwe itarami kumenya ndeto ina ikarakari ituremi kabisa kuelewa ndeto ichie karate nontu basari yomba kwithira kwi no yetre na angi na ratuti kumenya tweterete ana betu banenkirwa basari na kuthukia mantu nkuluki batwe tokulukirie basari nethire iri 5 million twerere kwa yanwa milioni 3 na ndino ntu tuita nyamurandi yo ng'ombe mbecha iteta kubwithia mantu yana ya basari lakini basari niyo nibwiri kureleasewa like yesterday itukwenda antu betu bamenya mbecha cia basari ira chiro MCA na chithera no chicha gavana batwe katwethera twina position ya kwethira tukiailia kana tukiariria thina cia mwananchi mbecha cionthe chithera china gavana na gavana ngamuria atiri gitumi kia uria ku release mbecha cia mwana ura akuthangika na kinyamu ciari ura akuthangika ri ni mbi even the 3 million iraba ugaira bo batarekeria kinya 3 million itanenkanirwo so what happens mbecha iji cieko bado ireta kiri basari kuti supplementary budget tumenya kethura mbecha ikesi ya area allocated mheshimiwa where is this money in case the allocation is done by the assembly kana na kumenya Martin ndero wigwa batwe tukiringa gituma na rira mumero aguthoania katutiwetaniria na governor tutiwetaniria no nontu ciuria bira tukuria tutiuchokeru nontu yari wigwa tuweta waziri chief officer twamuria kiuria akareo tueleza bamo pakethera kinya iba kwa road kana muntu yanende indetirie statement ya status ya MTF yaandikirwe sentence ye mwenderwa give us 14 days ndauria uria wa 14 days ya kueleza mbi nontu ndira kwina agreement contract agreement kinya ukirima barabara ukibwithia barabara utibwithakia barabara ite within the contract so kiuria kiran kuria te kiuria witite otunga kubwiri unenkira bire bimethene ku as at now thai lakini nontu no kwandro kimania mumeru no te kwenda spokesperson kana muntu rarirakia mahitaji ya mwananchi amenya
bura ukimania ndeto ukaitha rungu. Mheshimiwa, as we do all this as kwa rimanto ya yonde report ya nusu mwaka ya control of budget yona nilie Meru yena improvement ya akwe 400% ya utumiri bwa mbecha. How does this come about? This has not been done. Basari itira haya noa mbecha itio tumeka. Lakini report ya control of budget iliwate over 400% kwena increment ya over 400% kile utumiri bwa mbecha Meru. Absorption. Nakomenya oni ini user on behalf of my people. Absorption ni unti umiona. Antu bako bati umiona. Oe tadara meathene bati umiona. Oe ya KIANJAI location bati kuona. Oe ya mituntu bati kuona. Oe ta momoi bati kuona. Oe ta rei bati kuona. Ende absorption ni wineri. Mea mtu no ethira ringite PR we emanto ya wakabwithia anga absorption ute absorption tu kuona. Tuenjire ithima last financial year. Kimwe ki ndene ya chukuru mwanka thai anabauba politiki kipata kunda roi ende absorption ineri yoba kwithera absorption ye mauku bira bakwaya na nara ki mauku lakini ten ground ine no ntuhoni ni ten ground ine. Ken Kabixarua, say hi to Honorable Ken. I am told he is also tasked to bring a motion to remove ECD funding program where school kids are given uji. Kimathi Mujure Sakijo huyo ni chairperson wa Nyamita Nyambene Mira Traders Association. So if the MCAs cannot get answers that can aid accountability and they are opening they are appearing to be throwing in the towel, what is the plan by the MCAs to ensure Meru gets value? It isn't acceptable to us the whining and black passing. Makena Memerua, sasa ukiweka hiyo pesa kwa akaunti yako sasa uliwekewa hiyo pesa alikuwa kama uliwekewa hiyo pesa ya ng'ombe kwa akaunti yako. Huyu anaongea vibaya. James Kimathi Aruria, morning waku. The show is good and articulate. Ask Mheshimiwa why he is complaining now and then cause has potential to meet the governor. What power does he have then? Okay, Aruria today thayo kutheta thai. Why nitonto ukutheta thai na we na power kwithira witirimana governor na bukariria mantu ya. Maybe get more information kumakire governor in 2 words. Ote otirimana na governor nkoloki otirimana na cabinet yawe. Rera tu samonete CC. Rera tu samonete chief officer na director on behalf of the governor. For example, itotere office of the governor ni committee ya budget bata apire. Ignorance chia mantu ya mwe na uwo kukwenda mbecha chio tumira nekenda otethia Meru lakini nawe utikuthikanira na muntura abwiri kwithira wikira mbecha umweleza thina chiaku ina mbecha ikauma. So kangoda gua bamwe baithwania MCA toothless. This is the time ya ku understand mwananchi amenya MCA no nangwe yawe niriku nonto nende twitite kubanga budget ira batu twingwa twina input mwananchi nawe torigio kubangira budget ino bwiri kumenya nende ino bwiri kuthiatira nonto twakwambira kinyandukene chioskine thokone kanisene welewa mantu yara twikirite ki budget weta kuthieta na office of the governor na we ya kumenya kiambiriria kia maendeleo ya uya kethera ya kibwithua 2024 2025 ya ambiriretie kuumana na mujumbe woku MCA. Very well. Thank you, kubanga budget kubanga impeachment Nataka kwenda Karibari. Thank you so much.